bazar thlir tu te chibai ule october ni som pakua sang ni som ni panni ni lai ni ani a Ukraine boina lambok kan hoile anga bazar lo ngai thlathin te chon in ria tangin he in dona chungchang hi thuk zokin kan lu chil zelani Russia in Ukraine runa tangin thlariat atling chhota meka Ukraine chu khothlang langram ten an puina saboka Russia President Vladimir Putin rin ain an tang theya Russia chon ral thuam le mang zo ti ta ni in alanga maltana ding reng thei ni in ein theta lo nge ni tuna chon Iran ram nen an tang dun don ni in alang ta a Iran hian mun hnai ka na chi ballistic missile fate 11-0 anti maile chu aya changkang ni asoi Zolfagar te chu Russia sipai te man turin apedon anti US le athurol puiram ho tu te chuan Iran hian missile mai baka melma be na chi drone po apedon ni in an soya heti la hian Iran ram foreign minister Hossein Amir Abdullah hian chuan mani lok khan Russia hena ral thuan pek lo thule pek an tum lo thu hi chiang taka soin Ukraine le Russia te hi atu ve po ral thuam kan pe ni chuan he in do na hi kan tirei mai mai ani Russia hi kan tho puiram ani na a Ukraine ne na anin do na ral thuam pe kan tum lo ati to a ma se athu soile Iran ram che dan hi ein mil lo me kani fate missile hi phur kwal thei KG sangthum jali somnga vela rit KM zathum ka pha aka dik mai ani a Russia in Ukraine be nana man chi faran mai ni in an soyani hetiang missile hi chinhi fate 2 A11A le fate 3 A11-0B te an siam chuang ni in an soibok Iran hian fate missile hi sang hazakwa somkwa panga tang khan siam tran to in an ka chin masak berero kumsang ni le pakhat daya khan ni in sipai te man tura a hloma siam chu tak tak po kumsang ni balia an tran chawa kumsang ni pasari khan Iran sipai Iranian Revolutionary Guards te chuan an mangtana abik takin Iraq be nan an mangbera nuclear bomb po votel thei ni in mithen khat chuan an soibok ani Ukraine official te chon Russia hian rambe nan Iran siam kamikaze drone chu an mangnge ni in an soito a tun hnaya Russia sipaiten Ukraine be an thar tholena po Iran siam tho Sadet 136 drone among ni in Ukraine hian an soya ma se Russia le Iran hian engma an soidu lo thung thamasa khan Ukraine President Volodymyr Zelensky chuan Russia in an rambe nan Iran siam drone an manawang hian an rama Iran palai chu an rama omphalna a hli saka Ukraine President Advisor Mikhailo Podolyak chuan Ukraine mi te thana hian Iran hian mo phur chiang ani ti alo soi to bok hei mai ba ka hian Ukraine ram foreign minister Dmytro Kuleba chuan Russia in kamikaze drone manga Ukraine be na Ukraine mi pali thi in midang engemaw zatin hliam an tor hnuah tunkar thotan ni khan Iran ram chu en san tur le shrek turin European Union ho tu te along en to bok ani US State Department po in Russia le Iran thodun na chu tunma zong aina thuk mek ti an soya heng ram pani te hi khowel ram dang zong te tan hlau oman ni thu an soya US State Department Deputy Spokesperson Vedant Patel chuan Iran siam drone leitu te le Iran in drones le ballistic missile manga Russia atan puina a thalo tho ve tu zong te chu film khur hlero se hetiang ti te chu US chuan shrek le be a hre don mi alo ti in vau khan thurum tak alo chak chok to bok Singapore mun nei International Institute for Strategic Studies a senior fellow Samir Puri po in kamikaze drone hi Russia in Iran atanga alei asiam danglam le a indona hmuna atir ani thu chiang takina soi ve boka hetiang drone hi $1 sing ni man ania voi khat bak man non thei to lo ania heng drone manghian Russia hian osam takin Ukraine sipai te mun le mun poimo anti ilaya piang an bei thei ni in na soiboka heti chung hian Iran hi ala phachar char thawa ma se Ukraine sipai ten Russia drone an ka thlak te chu Iran siam kamikaze drone nge yani a Russia hian rong dang an hoi mai chawani ti fin fia ani to thung nimin khan Russia in tun naya drone le missile manga abe na wangin Ukraine rama khosang chuang chuan karen an nei lo meka Ukraine ram emergency service thu puang tu Alexander Khorunji chuan October ni sari atanga Russia in drone le rocket manga abe na wangin Ukraine mi somsari chuang an thi to ni in apuang heti la hen Ukraine President Zelensky chuan tun nai ni riat chung khan Ukraine rama power station za somthum chuti chiatani atia nimina Russia sipai te chetna wangin Ukraine ram khopui Kiev mun thren khata chuan karen nom lo baka tuipo an ngeya Kiev khopui mayor Vitaly Klitschko chuan
Russia in missile manga abeina wangin an khua sarkar mun poimo panhi chu ti chiat ania heng huna thokmi pathum pon thi ati ki khothlang lam Zhytomyra chuan tuile karen an nei lova Ukraine ram chim chak lam ko pui Dnipro apo power station ti chiat ani bok emergency service tu puang tu khorunji chuan nimin khan October ni sari tangani som pariat in kar chung report pe in Ukraine rama state som pakhat zeta mission kho sakna hun sang level chu rocket manga be ania Russia sipai te hian power siamna le pek chu an mun chu an tum lian ber ani angin tuna hian an ram chung kho sang khat za somruk pani zet chu karen nei lovin anom me kani ati tarlan to angin Russia sipai te hi mun sang sang an tloma wangin tuna hian ram ria in dona kalsanin Ukraine ram kho pui poimo sang sanga power station te anon be ta thunga khovo naram Ukraine a hian thlasik hnaya heti laya an power station te Russia in an be wang hian Ukraine ram mi pui te chu thlasik vo wang lai taka inti lumna nei lova omti ratum ti achiang viaw ani Russia hian hetianga be na hi chun zom zel chuan Ukraine ram pumpuya karen nei lovin anom thei mai don ni in Ukraine ram president office deputy head Kyrilo Timoshenko chuan soya chu wangin Ukraine ram mi pui te chu power ren chem turin acha ani Russia in Ukraine ram hun sang sanga power station abeidan han lu chil thuk hretila Zhytomyr khwa chuan power station bom chiat ani wangin karen le tui an ngei mek ni in mayor chuan soya damdo in te po power backup an nei mangala kal pui sham ani a Zhytomyr kho chevel thingtlang khwa som pakhata po karen an nei lo mek bok Dnipro khopuya po karen le tui an nei lo meka mi puiten zana karen chit turan nei theinan kong pui ti en na atana an karen chitte an ti top ani Ukraine ram mar chak lam kho pui Kharkiv a po power station bom chiat tumin Russia hian missile amang mek antia chimlam kho pui Zaporizhia po power station ka ania mihring thina thlenglo ma se power supply an nei lo ngei don ni in soi ani boka Ukraine ram sang sanga mi pui te chon generator le gas burner an lei sup mek ani heti lai vek hian Zaporizhia nuclear plant ta nathok tu mi pani chu Russia sipai ten an rubo ni in soi ani a soi to thin angin Zaporizhia nuclear plant hi Europe nuclear plant lian ber ni in Russia sipai ten thut chilin an thunun meka ma se thok tu zong zong chu Ukraine mi vek an lani Ukraine ram MP pakhat Lesia Vasilenko chuan thlasika hnaya Russia hian power station te hi abe ngei kan ring sa a kan rin angein ma anon latani atia UK Defense Intelligence te point Russia sipai te an tlom doi nu khan Russia hian mi pui te ta na mun poimo te ka chiat chu athu pui ani chhozelang ti an rin thu an lo soi to bok Russia in drone le missile manga abele tak waka wang hian Ukraine chuan an thurwal puiram te chu air defense missile pe thoi turin angena US France le UK te chuan Iran in Russia thena drone apek chuan UN Security Council resolution abo chiani ti soima se indona man ani to miaw wangin Ukraine mi pui te torna ane pha lo chiang hle heti la hian Ukraine Energy Minister Herman Halusenko chuan van boru ka tanga beina an to chu ti top thoi ngai ti asoya Ukraine ram foreign minister Dmytro Kuleba chuan Israel nena air defense missile peturin an deal thoi don ti asoya Russia ram ho tu Dmitry Medvedev chuan Israel hian Ukraine nena ral thuama pe ni vai chuan anin zomna achenge yang ti in alo vo to a Israel hian tun thlengin Ukraine nena hian ral thuam ala thon ve mi alo ani heti lai hian nimin khan Ukraine le Russia te chuan in do tran ti lai tanga an mi man te chu in thlengin mi zani som pariat lai an in thleng tona heng jinga hian Ukraine mei chia zale pariat an telani nimin ve khan Russia rama x khomhor mihring chen na lai Russia in do thlona Su-34 pakhat chutla in mi som pathum vel an thia thi jinga hian no pang pathum an tel an ti in do na kal zela atir lama kan soita kan khan Russia sipai te an tol hnung hun huna Ukraine lamla khothlang lamin ral thuam an pek bel sau boxia Russia hi US le khothlang ram ten an hrek na wangin cruise missile le ballistic missile siamna atana manro poimo atla chamtran ni in alang boka chutiang din huna chona ma puitu tur zongin tranbik nei lo nia in soi ngar Iran chu amamo peturin anor hlo tlingta ni in angai theya Iran hian ni som chungin missile le drone tam tak Russia hian a hral ngei don ni in khothlang lam en thatu te chuan an soi mek ani ral thuam lam mi thiam te chuan Russia hian cruise missile ani te ala mang zo te lo thei tho an tia aral do mek hi Ukraine chau ni lovin
nei to ram te an ni ti a hrichianga nei to ram ten ral thuam thaber ber nena an ven Ukraine ram boruaka cruise missile man to tak tak ka omze nei manglo man teu teu ai chuan mantlom jok Iran missile le drone te man hi adu ta ani thei an tia chumai pialama chon drone mantlom tak Iran siam kamikaze mangin hlotling takin Ukraine ram thil siam na mun poimo adi chethei tlata an cruise missile ne te khegri adua nei to ne na indona lian jok le hau tak jok ma chon hlau ani poa tal boilo na na in khegri ani thei antibok hei mai hi ani lawa nei to ram ten Ukraine ven na atana an man nasams le iris ti anti aircraft missile system te hi cruise missile ka thlak na na thalu tuka Russia tan cruise missile man ngam na chi ni lawa chuti lain nasams le iris ti te hian kamikaze drone telaka omzia anei vak lo tlat thungani thilkal dan en hian US le khothlangram te hian he indona hi arei theyang ber kal zel se Russia hian ral thuam nei te hmang zo thakin nasa takin tuar boxe ti hi andu dan ni ngei na langa chu Ukraine ram hne na ral thuam an pek dana po hian ngai ruat theya hei hi Russia hian a hrathiam ve renga drone samhan na satak ba ka Iran hne na tangin ballistic missile lei bela tum meka nasams le iris ti air defense system te hian ballistic missile laka omzia an nei lo wangin a missile nei lai a mantlom zo Iran siam man hi Russia hian fin thla ka ti ni in alangbok ani na taka chon Russia ballistic missile Sikandar te chu Iran siam ballistic missile ai chona thadai zoka ma se amanatova chuba ka chon anti ballistic missile ina ven chungpo man ngam ania Russia in Iran siam alei du tlat dana hian tummu mal tak anei nge yang ti hi arin hlelom lo na sa a he indona hi ala top mai don lova Russia le Ukraine mi puiten du lo engang ma se thil kalvel dan han thlir hian kulai rama indona khu akal vung zel alangai ri ani ber mai bazari lo thlir wangin kan lo me